Yesu nashimwe. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Kristo Yesu. Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Nukuri Yesu Kristo nabaha umugisha kandi nagume abarinze. Haleluya. Ku izina ku bantu batanzi, ku bantu batari bwamenye, nitwa Pascasi, nkaba ndi umukozi wa Kristo kandi nkaba nkunda Kristo. Uyu munsi ndafite ubutumwa Imana yampaye kugira ngo ndabahereze bene data. Nukuri ntimudamarare bene data, mureke kudamarara. Ibihe twimirije ni ibihe bibi bigoye, mureke kudamarara. Uyu mwaka mwiringira kari umwaka wa 2021. Uyu mwaka uri muraza ni umwaka w'amarira, ni umwaka w'impfu, ni umwaka uteye ubwoba, kandi ibyago bizaguma biza. Ibihe bibi biri imbere, kandi uko ibihe bibi biza bitwegera niko n'umwana w'Imana arimo aratwegeraza. Uko ubona ibihe bibi biriko biraza bidusatira, niko n'ibihe by'umwana w'Imana biriko biratwegera. Niko n'ibihe byo kugaruka kwa Yesu Kristo birimo biratwegera. Nkaba nshatse kubwira abantu bari kubaranyumviriza, nimwihane muve mu byaha, mwihane muve mu byaha, muve mu byaha byari byo byose, kuko hari imbere ni habi. Hari imbere ntuzi ko hazagusiga, hariya hari kuharaza ntuzi ko uzarokoka. Iruka, iruka uje mu Mana. Nta handi hari ubuhungiro atari muri Kristo Yesu. Nta handi hari ubuhungiro atari mu Mana. Hari agakorasi kavuga ngo ibara, 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 ngiryo riraje. Reka ndakaririmbe. Ibara, 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 ngiryo rirashitse, kandi n'ibyago ngibyo birashitse. Namara maje kwihanganira abanyabyaha, kuko banse kwihana bakankina mbaha. Nzobaha ibihano. Ibara, ibara, ngiryo irashitse, kandi n'ibyago ngibyo birashitse. Ngo yamaramaje kwihanganira abanyabyaha, ariko banse kwihana baranka n'inama ibaha, ngo izaba ibihano. Reka ndaharengane, reka nsenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uruwera, 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 habwa icyubahiro. Nta warogoya imigambi yawe, uruwiteka niryo zina ryawe. Icyo wapanze Data, turi bande kugira ngo tugipangure? Icyo udukeneyeho no kwihana, icyo udukeneyeho no kuva mu byaha Data, habwa icyubahiro. Ndakwinginze Data, utugirire neza. Gendera abantu bawe Mwami, abari mu byaha ugenda ubakarure Data. Ndakwinginze Data, undungikire umwuka wera kugira ngo amfashe nasame na wavuge. Data, ndakwinginze undungikire abamarayika bawe maze bangote. Ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, n'imigambi yiwe yose ndayifobeje mu izina rya Yesu Kristo. Humugisha umuntu wari we wese ari bwumve buno butumwa, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome
ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli igice 7 ku murongo wa 5 ngeze ku 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uku ni ko Umwami uhoraho agize ati: icyago cy'Ubugesera kiraje. Ati icyago cy'Ubugesera kiraje. Nkaba nshaka kubwira abantu bene data, icyago cy'Ubugesera kiraje. Uyu mwaka wa 2020 waje ufite amenyo ya ruguru nayo hepfo abiri. Ariko umwaka wa 2021 n'imyaka igiye kuzaza izaza ifite n'ibijigo. Izaza ifite n'ibijigo. Uku ni ko Umwami uhoraho agize ati: icyago cy'Ubugesera kiraje. Rero ntimwicare ngo mudamarare ngo 2021 ati wowe n'umwaka mbese mwiza tugiye kudamarariramwo. Ni umwaka w'amarira. Ni umwaka w'amarira. Mwene data, ntuwumve wiyumviriyeho cyangwa se wiyumviriyeho ko ari umwaka wiyongereyeho rimwe 2021. Urumva ko ari 2021 nyine uje. Ni umwaka mbese uje ufite n'ibijigo. umwaka icyago cy'Ubugesera kiraje. Bene data, mureke kudamarara. Uku ni ko Umwami uhoraho agize ati: icyago cy'Ubugesera kiraje. Umuhero urashitse urakuvundurukiye uraje. Umuhero urashitse urakuvundurukiye uraje. Umuhero urakuvundurukiye uraje. Uraje. Igihano cawe kiragushitse ko wewe wibera mu gihugu we. Igihe kirashitse, umunsi uri hafi. Numunsi wo kuvuza akaruru mu misozi, atari uwo kuvuza impundu. Muri ko murabyumva? None ubu mpava nkurekurira k'ubushangashirwe bwanjye, ngushitse k'uburake bwanjye, ngucire urubanza ruhwanye n'ingeso zawe, kandi ibizira byawe byose nzobigusubiza ku mutwe. Ijisho ryanjye ntirizoziguriza, kandi nta n'akagongwe nzogira, ariko nzogusubiza ku mutwe ibihwanye n'ingeso zawe, kandi ibizira byawe bizokubonekako. Niho uzomenya yuko jewe uhoraho ari jewe mpana. Niho uzamenya yuko Uwiteka ari we ahana. Ibizira byawe bizagusubira ku mutwe. Ubu abantu bariko barapanga kuja kwinezereza. Ubu abantu bapanze abagore bangahe bari buryamane nabo. Ubu abantu bapanze imyambaro bagiye kuzakwambara. Ubu abantu bapanze mbese inzoga bagiye kuzanywa uko zizaba zimeze. Ariko mwene data, nkaba ndakubwiye ni icyago cy'Ubugesera kiraje. Nuhunge ibigiye kuzatera. Nuhunge